Shamas,
Sizohambela indawo ehlukahlukene njengoba sikhona lapha nje sizohambela itheku lonke senza inani lethiwa i-activation march ngoba yonke into ibe peaceful noma ke lempana lo ovela oshayisa abantu la ngemoto siphumuphume singahloniphi cishe wathi inteka lo yamuntu uyaphetha ngempela lo ukuthi uvele umbani uhlangene kanje ngento ebucayi kangaka bese wena uzoshayisa abantu ngemoto njengamanje uhambo lwethu njengoba loholwa utasinda mazobese umizwe kanye nophakela umthakathi iSouth Africa yonke sohamba yonke esingakusho ukuthi iqale manje lithela ngishithelo kuboshwe inja yaseMalawi besibaqedile abantu eMalawi yabulala abantu eMalawi yasuka lapho yaqumngcele yeza la eNingizimu Afrika phansi amakhona phansi leyo nto leyo ukutshela ukuthi mangakanani amakwelekwele agcwele kulelizwe amoshile enza ubugebengu abulala abantu emazweni abo leyo nto leyo ikhombisa uhulumeni wethu ubudedengu yonke indlela alikho izwe ekungaba kwaphuza edemini alikho izwe okungaba kwamayitapele kwamayingenele nami lemoda dewethu enqoba amakwelekwele ney'ngane zethu phela nifuseke nihambe lawo lawo makwelekwele abalekile kanjengamanje sibonga kakhulu kwingane yomthetho siyalunga kancane indaba enkulu ikusasa ngoba masuka la sidudube village Besta City singabe njalo sohambe wonke amahostela alapha laze liyashona kakhulu nothakathaka kodwa yothi kusalomtaje epoint lokucacile abantu bakhumana usendleleni uzalana uzoqina ekithakamizwa bonke labantu abaphathe ithakamizwa asijali la futhi yonke into siyenza peacefully sineqiniso lokuthi siyazi ukuthi lento eyenzakalayo kulelizwe aniyithandi ngeke ubenze lutho abantu bengasathandi nilibonile igoli beliphume kangakanani angithi nilibonile letheku kabakwethu aliphumeke kusasa-ke sivale yonke into ethi kwelekwele abantu abayimisele ngamabhizinisi beze ebelethilisti abafuna ukuthatha zonke iy'phaza shop ebeyi-ono makwelekwele ngoba sethatha isinqumo sokuthi lamakwelekwele afuna ukufaka ushevu ekudleni la enina enithenga khona ukuze asishaye nge-slow poison usiko lawo-ke manje lapuphawo yebo kanza kwethu sabonga kakhulu ngalo sesongena emotweni manje siphindele lena sabonga ngiqhubeka nomkhankaso siphulele sonke kusasengebo inhloso namhlanje ukukhuthaza abantu ukuthi noma ngabe ukuliphi likhona eNingizimu Afrika sokuma wenza isiqiniseko ukuthi uyabholopha ngakini ngoba saliklina manje izwe futhi liklina lona izwe lizozalwa kabusha ubonile abofika abangekho emthethweni sibafika bethandaza basigqolozela baseyisa bavela basukuma uhulumeni wakhona eMalawi washo ukuthi hawu uyabonga ukuthi sibevezele umgulukudu wey'gebengu bey'funeka esinye lekuthiwa sesiboshiwe esinye njengamanje siyacinga sabulala abantu abaningi kakhulu ekubizwa kuthiwa yi-serial killer yaseMalawi njengoba-ke sihlangane noJacinta kanye nophakela umthakathi abandabandaba sizoyinikela ngathi ngemphefumulo yethu sicela wonke umuntu enze njalo abafika manje sekuthi isikhathi sokuthi bahambe baphindele emazweni abo beyolungisa ibizo labo mina ngibazi abantu ekweni azale kweni adle kweni agebenge kweni angikazi nje njengaleyo ngoba ngofika bafike bathathe ingane zakithi la beyixhaphaza beyibulala ezinye zazo bebezenze omahosha bedayise ney'dakamizwa uhulumeni uyizibe ibona leya nto ukubona kusehipho ukubona kuseyuveni igoli alisekho funa ukutshela iqiniso njengoba sizokolobha iphoyini awukwazi ukuthi kungaba nenkinga yaziwa izidleke zey'dakamizwa nabantu abangekho emthethweni bagcwele kodwa manje-ke sithi-ke nathi njengama-South African citizen siyayisukumela ngesingathi ukuthi sasa lokho kusayo kukhulela ngoqo wemashi eyosuka lapha phezulu eGandhi Park King Julivin Park iyoshona phansi ephoyinti sicela wonke umuntu osomabhizinisi ofuna ukuba nebhizinisi iy'tolo zabafika bonke siyayibhala kungena abantu bakithi kudla abantu bakithi phela abantu bakithi siyeke lokusiphutshuka sibizwa ngamavila sibizwa ngabantu abangakhuthele uma singamavila lakhandwa yini lelizwe liselebe lihle sidlule elamakwelekwele bengingajabula kakhulu ukuthi kakhulukazi amasonto
abantu basemasontweni abasondele kakhulu ngoba isonto lithatha njengengxenye yabantu abayi-civil organization, abantu abawuphefumula nokuphila komuntu emhlabeni. Awukwazi ukuthi sithi asikhuleke ingane zethu uthole umsebenzi otuthola abantu bangaphandle. Besingakhuleka kuwo wonke amanazaretha wonkana ukuthi ngoba yonke into siyenza peacefully asijoyine abe ingxenye yalo mkhankaso nokubabaza ukuthi awu laze lahamba izwe lethu sibuka. Bangena ngamabhasi usuku nosuku, sikhuleka kumaKristu ukuthi asondele nabo wonke amasonto ngoba bona laba bantu banamasonto abo amasonto lento ibizwa kuthiwa is-slow movement ukuthi umbuso sebebaningi ngaphe kwethu ukube thina sisukumi nje kusasa lokusayo uyozwa kuthiwa kuneqembu labantu bokufika elezepolitiki emveni kwalokho beselidla umbuso thina sithanda sibona bona amazwe babawabulele inhlabathi umoya bahlulwa yini lezi yikila ey'ngaka abanazo beyoyikhande bazwe nabo. Alikho izwe linama-illegal immigrants elidlulisa eNingizimu Afrika. Abantu ngempela lento ikhombisa ngokusobala ukuthi asinahulumeni, asinamacebo ezepolitiki, siyihlalele. Ingakho sithi nakusasa abantu abayisiqiniseko sokuthi cha impela bayayiziba into yepolitiki bakwethu. Bafika abantu bevunule ngemvunulo yabo begqoka iy'mpahla zabo abantu ngoba lento asifuni ukuthi kube khona iqembu lezepolitiki ezothatha ishayiso kubanga lento. Siyabonga.
Zayo.
Danhalas, Danhalas, Uchesisa phakela umthakathi ngizwe bazobe belapha eKingdom uZulu. Imashi yethu isuka from Kingdom uZulu sivala iTheku lonke. Sisuka from Kingdom uZulu size siyova igcwala ePhoyeni.
uma sisuka e-point sibuya ngale mgaqo ngoba sobe setha ngowesithu. Sisuka lapho sibuya ngale minye imigaqo le engalanga phakathi size sizoyivala eGugudlamini la esoyivalela khona. Kodwa la sihlanganela khona ekuseni ngo-8 seKingdeni Zulu. Sisuka from Kingdeni Zulu suka njalo size siyongena e-point. From point to Gugudlamini. So ngicela nathi abanye abangakabi nawo amakhosi naleyo masi eyokulela khona. Kahle i-shut down i-take long noma benizosiza nathi sibahlali balayinani njengoba sijoyinile I don't even know ubani o-organizer wale match because nathi sike sabu-organizer we-match ubani ophethe match ubani obe-aplayile for this match akekho wakhona so sathe sithi-ke it's fine ngoba vele sesifikile ney'kipa asisakwazi ukuphinde emuva ngoba injongo yethu siyafinisheka kithi siyafinisheka siyafina nangasemakhaya so yingakho-ke njengoba nisibonile sisuke nabo from there emhlabeni njengoba sesifika la but-ke bona abantu kubona bona bekhalele basikhombise kuyinto abayi-aplayele thina besi-aplayele ukuthi siyangena ey'tolo siyayivala noma besi-aplayele ukuthi siyayihambela nje emgaqweni just to show people ukuthi sebekhona sesikhona manje sebekhona labo kwamashu and then umsebenzi waqala futhi uyaqhubeka siyabonga sithuke somphakathi sesibeka mesibona umuntu okade eorganiza indaba yethu lana eNanja sesibona esenza ngale ndlela afike enza ngayo wasihlala nathi sengasabi ile ndlela kade imobilize uzokubethe sizomasha naye size sifike la eBridge and sibhekile ukuthi uzosibhekela nathi ikhalo zethu la sisenande ukuthi zizi sinabantu lana abantu abakona ama-tuck shop abakhalayo abanezinto ebebefisa ukuyidlulisa kuyena futhi asinikezanga lolo thuthi so siphoxeke kakhulu sinanda ngalokho yilokho nje engakuxolisa njengoba nje nathi kube yilokho kodwa mphakathi kusasa ngiyacela ukuze nizokwazi ukuthi nibabone bonke nojesitha bonke bazobe belapha eKingdeni abanawo amandla ukuthi bafike siyacela ukuthi bafike and then ukuze kwazi ukuthi before uqale imashi sembonene nabo and then kudlule zonke iy'khalazo bese kusethwa kabusha i-date okay ngelanga elithile futhi kube yinto ezoba formal enesikhathi ingaqhamuki isifa yabo cause ngiyacabanga ukuthi yenziwe nawukuthatheleka phezulu because even mina myself i-post le yanamhlanje ngibona izolo ebusuku I just found out namhlanje so ngiyacela ukuthi sifike kusasa then ngizokwazi ukuxoxisana nabo ngibabonisa abasebenza abantu amasipala abasebenza abanayo ngeke mina ngize ngibe nawo nomgomo ekhaya lapho asinazi iy'ndawo kodwa kukhona abahlangana ney'ndawo athile awahamba buyele ngakubo sikhathele bona bazamanyawa ney'moto ngibona iPakistan edrive imoto engana-license yaSouth Africa wona lamaposa ayasidayisa kufuna amaPakistan ahamba ngey'moto singanazi iy'moto thina kanjani bawathathaphi ama-license abahambi Ngiyabona bangafuni ukuhamba nje. Bese siphelile. Angena umgomo angena umgomo wamasipala angena beke ney'cathulo zona likamasipala sabona banesibindi umtshontsha lo sazoza imali eshangane uthatha umgcomo nesithunzi kanje
Anihamba no. Sazo imali eshangana. Uthatha umgcobo nesithunzi kanje. Anihamba no. What's up?